Following the directions of Bobagra Pradip Kishore Manikya Debarma, a high-level 7 members delegation from the promoter and student wing is set to travel to New Delhi on Tuesday, January 27. The delegation's primary objective is to meet the chairman of the CBSE and ICSE boards to demand the immediate adoption of the Roman script for the Coburg language. The move comes at a critical time as secondary and high secondary examination approach. The party seeks to ensure that students appearing for their board exams in coming months are officially permitted to use the Roman script, a long-standing demand of the indigenous Tiprasa community. The 7-member delegation includes E.M. Rabindra Debarma, MLS Manav Debarma, Bishwajit Koloy and Philip Kumar Riang, MDC Umashankar Debarma, John Debarma, Vice President of TSF, and Hamalu Jamatia, General Secretary of TSF. The initiative was officially announced today during a press conference in Agartala by the promoter, senior leader and spokesperson Rajeshwar Debarma, accompanied by E.M. Rabindra Debarma. Sini Bobogra, Boblai Kano, Sini Borokni, Hamkrain Bagi, especially Roman script ni Baparotinai, Dilivo, CBSE chairman, Tai ICSE chairman, by Malnan Baginai, Segangono, Sini EM Education of Dagi Kalanka, Kasha delegate Tangan Bagi Dilivo. Gav program na tinay kana 7 numbers of delegate led by Sri Rabindra Debarma, Honorable EM Education, Tai Sini Binilogi Tongnai, MLA Manav Debarma, Bishwajit Koloy, Tai Philips Rupini, Philips Riang, MLA Koroktam, Tai Krokta Tongo MDC, Brahmunang Umashankar Debarma, TSF ni Vice President John Debarma, Tai General Secretary Hamulu Jamatia. 7 members in high-level delegation, sini student jara board exam ranai taklayo, madhyamik tai higher secondary 12 exam ni baginai. Thangnai borsor problem thongo je script, je question paper je frame khlaijago, abo Bengali script khlaijago. Kabonti sungno thangnayo sung movement khlaipurbo, Chief Minister sungno assurance reka, abon sukangbo sorkari babeno ada bulletin khlaika ba press conference khlaika Susanto Sudri cabinet minister kintu last 2 years so kintu abo solution phaya or solving ya sudu bukuk ba simi bor orally sungno assurance ru taklai ba thik aba haingnani dige thang tongo usukangbo sung throughout states Bobogra nije hom changreli participate khlaika jei bhabe hok sini students ok jeno osubidang yatui sini busabutir osubidang yatui mo permanent solution khanan baginai especially CBSE ta ICSE ni chairman by malana bagi khana diliwo sini delegates or thangai tong abon baginai chung borni thani deputation mane yagulo borok tamusa sini intention ka clear intention je jei bhabe hok taklai ni mo exam no Roman script by question papers prepare khaina dung CBSE ta ICSE jate kore sini student rok sini chhatro rok jeno problem yate abon bagino khana sinimo delegate diliwo thangto hambai abon pore delegate ro kifili phakya aro discussion gore solution thanga to tai chung further movement khainani kokre kintu abon pore chung kifili phaibani yagulo Bobogra be chung kok salainai dol kok salainai bon pore chung belai khano kotorkuk chung yapi sanai movement khlainai abo haisini one sokma wo to. Speaking to the media, E.M. Rabindra Debarma emphasized the urgency of the mission. Chung Thanai 14 tarik, Omasdi 14 tarik chung jokhon Chief Minister Malaikha. Malai mani pore chung bono request khlaikya je nang je sapa nang thung chini buskang ni je tabuk je madhyamik by 12 ni exam o ontoto Roman script by no suimana ninthung bo pulau toni kisu kok sakagi bono no sung sekhnari kya kabuni pore bo ekta kok sawo thik ase ang dilior honai norong ni chungbo bono phnuka bono borikha CBSE ni chairman ICSE ni chairman chini yaro Tripura board ni chairman no sung rikha ketabu bono borikha ego bo sawtam honai angbo kagoj honai bo bunting rohna abo to semia je boro gor se gosia norok thanga nai mana hini saubo
Ja aboni mulena sung appointment sankar chairman ni thani hoyto 27 রকম বানানি চান্স দं গাছং 27 তারিখ খানা থাंनाय 28 তারিখও মালাयनाय जों चिनिखाय एकटानो फायनाय बिसोआव जायफां दं आबोथ' चिनि तंनाय न जबाथ' तंनाय न अन्तत ताख्लायनि CBSE जेरकम TBSE बो त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बो रोमान स्क्रिप्ट आइनो क्वेश्चन पेपर खायजान दं हनैनै जोंना प्रभु बनो साका बबो बार कंसाव जे निनी रोमान स्क्रिप्ट बाय अर्थात इंग्लिश बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर सामजाय फानो बांग्ला बाय जे खायमानै न क बरक काहाम के माननाय न जों प्रत्येक सेंटाराव जों तनिनाय बर बुजि हांखाय बुजोकैनाय बर इंग्लिश में सैमानो किन्तु अब बुसुक जराते कठिन कक सागा अब एक कथाय साइरि मांखामु अब कुनु मेटारिया बो जों हिया जतन इंग्लिश माने रोमान स्क्रिप्ट सुइया नाय जारा बांग्ला बाय सुइया मुसो सुइतो हाइफाने रोमान स्क्रिप्ट मा सुइनाय नि जों सागा तारपरे बो सागा नरक थांनि नायमानो नरक थांदि आंबो दिल्लीआव जगाजग खायनाय CBSE बाय चिनि बुसखां साइराव गादिनो गास बो सायातों सातों जों जेतु बुबाग्रा सुनो सागा नरक दिल्ली मा थानाय एकटा टीम आपातत नेक्स्ट तो अबनि परे बोसों फेब्रुवारि फर्स्ट उइक चिनि एकटा इच्छा दङ चिनि बिसिङाव जारा इंटेलेक्चुअल तंनाय रक 3-4 जना चिनि त्रिपुरा मथानि जारा सिनियर लीडर दङ बरनि नेतृत्व जों हयतो ताइ ग्रुप कैसार होनानै चिनि इच्छा दं जोंहाबो बुबाग्रा बाय जों सालायनाय आपातत जों ताबो खरक दक जों कैसा दिल्ली जों थांनाय CBSE नि चेयरमैन मालायनाय ICSE नि चेयरमैन मालायनाय जदि सम्भव होनखाय HRD मिनिस्टार बाय मालायनानै जेतु एडुकेशन डिपार्टमेंट बिनियागो मालायनाबो जों साइटक नाय बाहायके जों अ समस्यानो समाधान खायमान अ जों जानो बाहायके जों दाक्ति समाधान खायमान आबरनो जों खालायनायनि बागै जों वानसुबै खानानै चिनि दिल्ली यात्रा. The delegation is expected to submit a formal memorandum to both boards on Wednesday seeking a permanent resolution to this decades-old issue before the commencement of the 2026 board exams. Bureau Report, Chini Khorang.